clean mfana. Iyanyisa. Week nothing. Whatever. Ufunde kuwe ne. Molimo nezisa. Kunjani mfethu? Kuhle sakhona kunjani? Ndiyaphila lapha sekhonto. Cela ukubuza futhi. Cela ukubuza kulo Ayanda Movango. Ayanda Movango nemazi motoni. Otuhlala ndawo napha. Khala besilo. Ethu. Movango. Ewe futhi. SABC 2. SABC. SABC bethu. Eyafika bese Ewe futhi yafika. Movango uhlala ngami ngezansi. Apho Unganceda futhi ungikhombise ko yana nceda. Mina bafethu. Ngiyavuya. Ngiyathanda nge-TV na. Uyaphinga sinqwazi. Uyaphinga sinqwazi. Aba ngedumbi kanti unqula. Uyaphinga ihlamba. Ngicela guys ngiyabaza abantu ba. Hayi. Wena khona mfana. Ikwaso njalo. Ndaso buya ngozibonisa nje. Hamba. Ikwaso njalo. Le. Uthemba umkhombisa ngathi mbambe. Awungoviswa wena. Uyaphinga sinqwazi. Malavi, Chambala mlekenda. Malavi, Chambala mlekenda. Malavi, Chambala mlekenda. Stand Sam, kitanda wena wega labi wam. I got go front now way. Labi wam, kitanda wena wega stand Sam. I got go front now way. Yeah. Anana wam, tifuna wena wega kalen wam. Tifuna dala now way. Why are you singing? I am the champion. Nina. I'm so fajista. Ngiyibuyile because nginandla studio. John wathi amhlanje zombona mntana. Nina naphela lamanqindi. Kamfonele. Kamfonele. So kuzoze ninginambe wrong. Fonele. Ngasitsho pale. That's all. That's all. Network, zanihleka bafika. Network adoni. Ngoba inetwork Kusetdown now. Uklayile. soza ninginambe wrong la mntana. Uklayile. Ndibuzile ba uyaphi ngesinqwazi. Bafika. Yeah. Uklayile. Yima ngitry. Gawulela umuntu. Uyazamisa sisabukela thina. Akuqinele izova manje. No. Jojo. Bafethu. Hayi dlalo beke. Uyistupu. Benoxele. Ndizoza naye la mntana lo ngikanti ukubonisa. Nina nawuphela kwezi. Ngiyafana ninombona bafethu. Ngiyanimfunela kulo la mntana. Yima. Ndizoze nimfumane. Yima. How do you think that looks? Delela. Kawusho-ke bafuza bathi usihambele ngantoni namhlanje? Hayi bafuna imali ukujone wena ngokuba isishi nencwadi engcwele isithi wo mana njalo bafo ibamba apho bafo ungathi nqaba ufika endlini ngishilindedwa ucima libhorekile ingenaphi incwadi engcwele qale into zakhe ingena ngicebisa ntoni igazelinye nje kumele sincedane sicebisane sibonisane xa silahleka la uyafana bafo saligazi sangamanzi sayidrinki intwenye kum leyo bafo unekani bafo siyanini ikhona inkonzo bafo ke sidumise uyesu bafo sidumise unkulunkulu bafo nazo ke bafo bum bafo ndithi phuma alamnyango ungene lapho igqibile kuzoyenza kwanamhlanje ne so ngicela ke bafo ngixelele into eyi-one
Hlala ready for enkonzweni uzofa ngekho yami. Okwangoku hats. Alo wabo ngene ngawo. Jala nihlanzi nyuka mhlabeni. Tingazi njobaleke laphi na. Hlala phansi. Ndasenza ngokwami sivumelwano ngosiyami. Ndasenza ngokwami sivumelwano. Mhlekazi wami ndingakunceda. Ewe mkhulu. Andinceda bawo. Ndiyama nifaka le ncwadi kwimizi ngemizi kuze simazi yisi. Hayi man, kawume kancinci ndakwenza ngeni ixesha ndisebhizi mina ngoku. Kunjani bawo? Kuhle mfuthu sakho lokunjani? Hayi sikhona. Yes. Hayi bendihamba nifaka izwi nje apha emizini, ngingena imizi nemizi ndifuna bayazi inkosi. Yo, hafudeni man. Ndixakeke kabi mina nganali ixesha lobana ngabantu bendishunyezwa amazwi. Ubungenokwazi ubheka kwenye indawo yoshumayeza abanye abantu. Waze ngixakeke kabi mina nganali ixesha lo. Akunali bawo. Inkosi kusikelele. Hamba kahle mfundisi. Afika kanye kahle. Sawubona mfana. Hayi, Kunjani? sikhona kunjani? Hayi. Konke manje ivumeli ukuthi ningena apha. Nami ndizo kunika izwi kwezincwadi ezingcwele. Izwi? Sikwazi into basiguquke inibethuni. Izwi landoni? Izwi lenkonzo. Lenkonzo. Izwi lenkonzo. Ithi iBhayibheli endiyifundayo ke. Emfundini? Oh. Ndiyisela apho. Sundixaka ubhanqa benkonzo. Hayi. Sawuza. Ubani? Awuzazisana ozazisa noba ungubani uzongicela ububhanqa. Ilingqina lika Yehova. Yazi masingayenzi nzima. Yanibona nina. Ningabani uveni bhanqa abantu abanabacela nguyisi. Hayi. Ngicela uhambe. Ayikho njalo. Ngicela uhambe. Kancinci nje. Ngicela uhambe. Hamba kwami. Inkosi kusikelele. Hamba, ikusikelele nawe hamba. Ifeni uzobhanqa abantu abanisixelela ngenkonzo zokunuka ezo. Uthenge. Agina. Kusa for. Ngani bintu? Sakwenza futhi. Iyazi rap like nami ngoku. Kusa. Uhlenga lona. Selimpulu fondini. Akwazi into man. Oh. Selingabantwana ngithini. Oh, la Leli ngo Anita. Eyazi mse. Anita. Lo gama liqhelekile. Qhelile. Anita ayingla amntana uhamba naye ngokuya. Yasazi sibili. Oh, hayi ke msisi ngiyona ngaba. Yena baba. Yeah. Siphosethe. Anita. Oh, Anita. Hayi ngikhumula. Sir, Yeah, mphethu. uthi vumba uphi lentwana? Hanzi wapha kuma ntanzi imali ukujonge nje. Akuseya fethu. Otherwise sanyukela ngamba sedown. Sake nikhuphane la wekombonisa indawo ufake komama's kitchen. Hayi mama's kitchen zinto. Evergreen ka. Ayithanda ugeza. Baba ugesi phofu kwabona. Mazela KFC ba. Akangenza mina ngela. Efunani? Umntana oyiwanqa, chomo wakho nje. Azixabanga na? Hayi nentombi nje neboma zisishubana soenhle ndedwa nje. Yohava ucaca. Ngizamini nonibethe umntana. Isikhala sakho siyavakala kumeyazi. Sefethi manje ngibonana manje. Mase nifikela kwesisi hayi. Ngimskwala la wembu yabo. Okay, hanzi bama ngale sikhathi na. Okay ke lona. Shesho ke. Okay ke sisiwami manje. Manje phobini ne? Yeah, nika lo. Oh, shimana, wena sandi, wena sala. Yes. Say forward. Yazi wena bafa. Ingathi ayitholisisi kahle yonke lento.
bafo njengoba ndihamba bafo ndingena imizi nemizi bafo ngishumayeza abantu bafo ngifuna wonke umuntu aguquke bafo ndifuna wonke umuntu azive esenkosini bafo ngifuna wonke umuntu azive comfortable uyayibona ndayazi bafo ndithethe nawe ndayazi bafo ndayazi andifuna uxabana nawe use-early grade bafo ke ndihamba ngemini imizi nemizi qha ke bafo bendingazanga kuloo nto ke kuwe yezwi bafo bendizobulisa nje kuba mntakwethu singakha sibonane namhlanje ndithi mandifike wena bafo ndinephupha bafo ngenkonzo bafo ndiyazibona bafo ndiyazimajina bafo ngime phambi kwebandla bafo phambi kwenyambalala yabantu bafo noma kusecaweni noma kusestadium bafo washumayeza bafo ngibanikiswe ngobe nepicture bafo bejonge kumbonke bafo bathi naku bafo ndiyamajina bafo isesutini bafo nawe sorry bafo dipha phakathi bafo ndibaxelela bafo bayangithanda umphakathi bafo bayangithanda abantu bafo bayangithanda odade bafo indoda iyathandwa ngabahlali bafo hayi bafo andisho ukuthi awuthandwa into nje bafo sengithetha ngami bafo bayangithanda bafo bandithanda straight bafo abafuni nofu ngam never bafo bangakubulala bafo bayangithanda abahlali bafo ngoba ndibanikiswe nangoku ngizaphuma bafo ndiyongena komnye umzi futhi bafo ndiphume bafo ndiyongena komnye umzi futhi bafo ndiyabaxelela bafo buyelana enkosini izwe lonakele buyelana enkosini izwe lonakele bafo uyasidinga umphakathi bafo uyandidinga umphakathi ndithi ukulungisa ingxaki zabahlali andazi nobe yandiva namntakwethu hayi bafo nawuphendlanga wena indlebe zona zimamele bafo ndithetha ukuthi ke mntakwethu yiloo nto ibingigqithisa apha kuwo ayakho ntimbi bafo ungakhathazeki bafo uqobile uthetha hayi bafo hayi andiqebanga awuqephe bafo uthetha nje ndiyaphumla nje ungaqhubekeka uba ule nto ufuna ithethe ikoza kunjalo hayi ke bafo uyayazi ndiyabadala leyo yokucikoza bafo sisabancinci andiyithanda kakhulu loo nto bafo andiyithanda bafo yazi bafo khongela xesha useyilayithi alokuncanywa bafo sikhula soyi-2 undibheka bafo angikwazi uyibhari njengo kwenzekani kuwe kahle kwenzekani kuwe awugrand bafo esikolweni ukwazi undimela ndiloba ndimoshile kwakwazi ubethwa kuwe because ngakho msehlulayo basinjani sasafana nyani ke ngoko but ngoku gqeze utshintshile busy ngamabhayibhile yazi bafo i-1 igama enokuxela lo uyandibhora bafo uyandibhora siyafana bafo njengoba usuyalezile uhamba ugqithisa ivangeli kule mizi uzothi kube late ke bafo abanye basakulindile kawuyi bafo yazi nje xa ndihlele nawo akho nto yonakalayo mina sisolo thina bafo siso qonda khawuye mntakwethu khawuyi hayi kakubi wena khawuyi hayi bafana ncamanga hayi ncamanga bafo funeka sihlale wena bafo bahlala bafo akusheshwe ke bafo aksa yayazi mas wafika la xesha lethu irongo aziye bafo umdala kodwa bafo ayikho lento yenzayo hayi bafo ayikho waye lokhu ndixoxa oko mandisapha hayi bafo hayi bafo hayi ayami njalo bafo yini aziye njengangoku mandiye bafo bakhona balinqalele izwi lenkosi
hlala bafo njalo ngeke phela ukunxeke bafo hlala njalo Urani we? Right now, ayo baby, uhambe kuninokhumbula. Ngikhumbula njani le kuniqeda? Uhambe kuninofana fana yakho ayibambi. Ayifana yakho ayibambi. Ngibambe intoni manje ngene kwaThaba nokufumana into. Yo, hayi ke shamfuna mike ko ibine ngxaki nenansi. Ibine ngxaki neqasha ka WhatsApp so binga WhatsApp. So ndiyaxolisa ke baby. Into kuyabanda man. Ndibugodola. Yes, bufune kubanda mase. Bufune kubanda mase. Baby ndiyacela manje ndiyagodola usizele nawe. Yayazi lo nto. Awusizele nawe na. Phela nabani? Usambe kuyabanda. Ndizohamba ndikuhlala ngapha lo manhlala ngapha athi masamba. Khapha mna ke masamba. Ngazi uzukupha. Baby ayibo ndikhaphe ndiyacela tu. Hey ke lo muntu ayibo ndiyacela mfondini. Nami ndiyaleqa fanele. Hey tuthu nqamile. Okay ke hamba ke sizabona ngomsa. Okay. Yafonelwa. Hapa ke khona baby yafonelwa yimi nje. Mama yafona baby ngizabona ngomsa. Ngizabona ngomsa ka? Suqobe lo muntu wami ngizabona ngomso. Kapagati. Agena phakathi sanibona phakathi bawo kunjani Thixo sasibusisile kunjani khona Madla ngikusena ebusuka hayi akho nto impi wena nje sihamba singena imizi nemisi bathi kumbe mina ukuthi ngena apho wabona kulayitiwe sithi basonike siswi bawo nazi incwadi esimali naku Yesu umuntu okwazi ulala ubuthongo bomanti le ndoda ekhaya ekhe waqondana nayo Timlo bawo cela umzuzu omncane ndithi uhlala phansi sabelane ngeSizwe izwi lenkosi phakathi haleluya amen Khawutsho ke mfowethu nze undihambele ngantoni ebusuku kwakho hayi bawo ndihamba ngifaka izwi kwimizi ngemizi ngoku ngiqonda into yoba mandingene kuba kulayitiwe nje nawe ke ndithi nje vandla kule ncwadi yalo bawo ndiyakuva umuntu qhubeka udala ehamba wena dala ehamba okokusile ngene imizi ngemizi ndihambisa levangeli nje ngokubawo akhona lo nto uba ndingathi ke